Reka makengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibwana n'amakuru byacu muhere ijyanye no kubigana y'amakungu yakorewe abahere mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muhere mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 22 mwana 2024 tukaba tugarukanya amakuru atosaba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherere ijyanye no cane ngahe mweje gufyonda sabane kutarabikora amanuka munsi video uracubona ijambo sabane ufyonde ko nyine uracubona kazogera ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kurimbanisha kuri imwe rudende ikugezaho amakuru yizewe bavuga ngo mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sivyo byonyine muri aya makuru dusomera hamwe n'abanywanyi bacu ba Burundi News TV amakuru yagiye asohoka ku mbuga ngurukana bumenyi haba mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi nkuko mumaze kubimenyera amakuru yacu yibanda muri politique, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Mbahaye ikaze mwese mu makuru agezweho kuri aya masaha. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bamaganye bivuye inyuma igihano cy'urupfu nk'uko leta yagitangaje ko kigiye kongera gushyirwa mu bikorwa. Turaza kubigarukaho muri aya makuru, turaza kubabwira ko kandi biteganyijwe ko Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Tshisekedi Chilombo perezida w'igihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo bazahurira muri Angola nk'uko biteganyijwe kuganira ikibazo kiri mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kureba amakuru ari kuvugwa ngaha menshi kuri urugendo rwa perezida b'ibihugu byombi. Turaza kubabwira ko kandi Nestor Girukishaka yatsimbuye Agathon Rwasa kurongoye umugambwe wa Seneri yamwigambyeho bikomeye cyane amubwira ko ubu ari umunywanyi wa Seneri usanzwe. Ibi turabigarukaho muri aya makuru. Turaza kubabwira ko umupolisi umuyabaga muri Bugendana turaza kubigarukaho muri ayo makuru. Nayo makuru tubafitiye n'andi menshi turaza kugenda tubagezaho ndetse tukaza gusomera hamwe mu itangazamakuru ibyagiye bisohoka. Tutarangiza aya makuru kandi turaza guserukira mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo turebe ibiri ko birahavugwa, dore ko biri kuvuga ko indege Sukhoi 25 yongeye gufasha ingabo z'u Burundi ziri muri iki gihugu gufasha ingabo za FARDC. Bikaba biri kuvuga ko umuriro wiriwe wakara Mushaki ndetse na Karuba. Murumva ko ari amakuru meza kandi menshi tubazaniye. Muhawe ikaze muri aya makuru. Munyemerere page y'aya makuru tuyihere kuri iyi ngingo biri kuvugwa ko amakuru aravuga ko hano mu Burundi hakomeje kuberamo ubwicanyi bugiye bukomeye. Thierry Ndayizeye w'imyaka 24 yarishwe n'umupolisi. Icyo kibi cabereye kuri uwa kabiri kuwa 19 z'ukwa gatatu 2024 mw'ijoro ku mutumba Gitoro ndetse no muri zone Mugera muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Aya makuru yashavuje abatari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko igipolisi n'ubundi gikomeje kwivanga mu bikorwa by'ubwicanyi ndetse bikanavugwa yuko kiri guhohotera abarundi ndetse n'abanyagihugu ngaha muri rusange. Bikavugwa yuko igipolisi si rimwe si kabiri gifatiwe mu byaha nk'ibi. Abaturage bakomeje kwiyamiriza bikomeye cyane igipolisi bivanye n'uburyo kiri kugenda cyica abene gihugu. Bikavugwa yuko abanyagihugu bari gusabira urubanza rukomeye cyane kuri aba bapolisi. Sumwe ni batatu barashe uyu musivile. Bikavugwa yuko rero uyu nguyu yarashwe amasaso agera kuri 3. Ibyo twavumbuye nuko abangaba bari bafitanye amakimbiranye, dore ko hano igipolisi c'u Burundi iyo kigeranye amakimbirane n'umwe umukenyezi cyangwa uwo ari we wese bagiranye ikibazo birangira apfuye. Abaturage basabye ubutegetsi bwa Gitega yuko bwagira icyo bukora kuri iki kibazo cy'abapolisi bakomeje kugaragaza imyitwarire mibi ndetse na discipline nkeya ngaha mu makomine agiye atandukanye bivugana abasivile, dore ko biri kuvuga ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hakomeza kugenda havugwa impfu z'abantu bagiye batandukanye. Abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakagenda bagaragaza ko igihugu cy'u Burundi umutekano ndetse n'agahonyoro
ko kutubahiriza agateka ka zina muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko kari kugenda kayendebera kagenda gake gake, nubwo ubutegetsi nk'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye avuga ko igihugu cye cyubahiriza amategeko mpuzamahanga ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Ariko abasenguzi mpuzamahanga n'abakurikirana politike yaha ya Gitega nuko bashimangira amakuru akomeye cyane, bakavuga ko ubutegetsi bwa Gitega n'ubundi butajya bwubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibikorwa bibi bigenda bikorwa n'inzego za leta. Baragaya bikomeye cyane polisi ndetse n'igisirikare kuko aribo bagakwiye kuba barinda abene gihugu, ahubwo akaba aribo bari kugenda bica uruhongohongo abanyagihugu. Ibi ngibi byashavuje abatari bake, dore ko iyi nkuru ikimenyekana nubwo byari byaragizwe ibanga rikomeye cyane, polisi yagize ibanga ko yari isanzwe ifitanye ikibazo n'uyu wishwe Thierry Ndayizeye. Bikaba biri kuvuga ko yari afitanye ikibazo n'uyu mupolisi, byanze ko tumuvuga izina, bakaba bavuze yuko ibi ngibi bikomeje guhangayikisha abaturage ba hano muri izi ntara zigiye zitandukanye, harimo Bubanza zikomeza kuberamo urugomo rugiye rutandukanye. Munyemerere twihuse cyane turebe ku makuru akomeye cyane ngaha, dore ko biteganyijwe ko Perezida Tshisekedi ndetse na nyiricubahiro Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uyobora iki gihugu, bazahurira muri Angola. Benshi rero bakaba bari kwibaza ku by'uru rugendo, bari kuvuga bati ese ibi ngibi bizafasha iki? Aba perezida bakaba bagiye guhuza ubwumvikane ndetse no kuganira ku kibazo kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ahangaha u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo bikomeza gushinja igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo giterera imitwe yitwaje intwari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma, ndetse rukavuga ko nta ruhare na rutoya bafite muri ubu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye n'umutekano muke uri kwibasira ibi bice byo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Kongo, akomeza kugenda atanga ibibazo ijya ninavuga ko u Rwanda arigo ruri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe narye n'indimi yuko ari RDF, igisirikare cy'u Rwanda kiri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yashinjije uyu mutwe wa M23 ko ukomeza kuba wakwiba amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'ubutunzi bukomeye ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi uyu muhari wa M23 wo usubiza ko ahangaha nta n'umwe uwutera inkunga usibye wo urwabo ndetse n'abakongomani bagenzi babo bari kurwanira ukwishyira ukwizana hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Binyuze mu muvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka, yavuze ko igihugu cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwitwaza u Rwanda bikomeye cyane kuko babura aho babihigika. Gusa yasobanuye neza ko u Rwanda rudafite uruhare na ruto muri ibi bitero by'umutwe wa M23. Lawrence Kanyuka ndetse n'abandi bafatanyije nka Bertrand Bisimwa ndetse na Major Uwiringoma uyoboye ibikorwa bya gisirikare ngabyo cya M23 bavuga yuko u Rwanda naho ruhuriye n'ibi bikorwa bya gisirikare umutwe wa M23 urimo, ahubwo uvuga ko leta ya Kinshasa ikomeje gutiza umurindi ingengabitekerezo ya jenoside ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bafatanyije n'umutwe wa FDLR ubarizwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere dusimbuke twihuta cyane turebe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko naho hakomeje kugenda havugwa amakuru akomeye cyane, dore ko Agathon Rwasa mubizi ko yahiritswe ku butegetsi yararongoyeho umugambwe utavuga n'ubutegetsi wa mbere hano mu Burundi senere. Bikavugwa yuko Martin Niteretse uyu nguyu urongoye intwaro yo hagati avuga yuko ibyavuye mu nama rusange byemeje ko Nestor Girkwishaka ariwe ubu ngubu uyoboye umugambwe seneri. Ibi ngibi byaratangajwe, ariko icyatangaje abatari bake nuko bavuze yuko uyu nguyu Nestor Girkwishaka yandikiye Agathon Rwasa wari urongoye uyu mugambwe wa seneri amumenyesha ko ubu ngubu ngariwe
urongoye uyu mugambwe, ariko benshi bagenda basobanura ko ibi ngibi ari ugushinyagura gukomeye cyane k'uyo Girukwishaka, dore ko amakuru akomeye cyane yatangaje na benshi biri kuvuga ko Nesto Girukwishaka yatangarije Agathon Rwasa yuko ari umunywanyi wa seneri bisanzwe, akaba asanzwe ndetse nta n'icyo ashejwe ahangaha muri uyu mugambwe wa seneri. Kandi nk'uko mubizi Agathon Rwasa mu makuru dufite ngaha kuri Burundi News TV ni uko uyu nguyu yagambaniwe bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa bifatanyije n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ahangaha ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba aribo bihisha inyuma uguhirikwa gukomeye cyane kwa Agathon Rwasa. Bikaba biri kuvuga ko Agathon Rwasa uyu yabangamiraga ibikorwa bibi byakorwaga n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, dore ko Agathon Rwasa akunze kugenda agaragaza ukuri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, avuga ko igihugu cy'u Burundi gikeneye impinduka bitari ibyo kizasenyuka burundu gisenywe n'ubutegetsi bubi bafite. Abangaba bakundaga kugenda bagaragaza ibikorwa bibi biri ku mugambwe uri ku butegetsi uyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu nguyu Girukwishaka ubu ngubu urongoye umugambwe wa seneri, bikaba biri kuvuga ko yashyizweho n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu buryo bwa politike kugira ngo abangaba batazabangamirwa bikomeye cyane na Agathon Rwasa, dore ko ubu ngubu ibi bimeze nk'uko iri ari ishami rya CNDD-FDD usibye ngo yuko ryitwa seneri. Ibi ngibi abanyepolitike mpuzamahanga ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha i Bujumbura bavuga yuko ibi ngibi ari ukuba bahonyora agateka muntu ndetse no kutubahiriza amabwiriza mpuzamakungu, dore ko bivugwa yuko ahangaha igihugu cy'u Burundi gikunze kurangwa mu bihugu biri kwica amategeko ngaha agenga ibihugu bikomeye ngaha ku isi, dore ko biri kuvuga ko harimo ubugambane bukomeye cyane bwakoze na General Major Evariste Ndayishimiye. Munyemerere twihute cyane tunyarukire mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tujye ahangaha batavuga rumwe n'ubutegetsi bari kuvuga ko badashigikiye icyo ari cyo cyose kijyanye no gusubizaho igihano cy'urupfu. Ibi ngibi byatangajwe na leta ya Kinshasa bavuga yuko igihugu cya Kongo gikwiye gusubizaho igihano cy'urupfu, ariko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze yuko ibi ngibi atari byo ndetse babyamaganiye kure, dore ko bavuze ko ibi ngibi byaciwe ku isi ndetse ari uguhonyora agateka kazina muntu, dore ko bagaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa bivanye no guhubuka ndetse no kutagira umutima bavuze yuko bahita bamara abakongomani hasubiyeho iki gihano rero kikaba cyamaganywe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'ababa hanze iki gihugu bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bukomeje kwica bamwe na bamwe bivanye n'amategeko akakaye bagenda bashyiraho. Bikavugwa yuko iki gihugu gikomeje kwibasirwa n'intambara bitewe n'uyu muperezida w'igihugu cyabo Antoine Felix Tshisekedi. Bikavuga ko Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugenda ashyira mu kaga gakomeye igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyepolitike mpuzamahanga ndetse n'abakurikirana hafi iby'intambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakavuga yuko ibi ngibi bigenda bikururwa n'ubutegetsi bubi abakongomani bafite. Iyi nkuru turayikesha France24, bwiza.com ndetse n'ibindi ibinyamakuru. Turaza kukubwira ko kandi Sukhoi 25 uyu munsi yiriwe yatsa umuriro ku muhari wa M23 nk'uko amakuru agenda tugeraho agenda abitangaza. Mushaki Karuba ahangaha hahanganiye bikomeye cyane igisirikare cya leta FARDC ndetse n'abasirikare y'u Burundi, ariko amakuru dufise ngaha nuko iyi ndege mbi cyane yaje gufasha ingabo z'u Burundi ikarasa ku mutwe wa M23 ugasubira inyuma wihuse cyane, kuko iyi ndege biravugwa yuko yarashe bikomeye cyane umutwe wa M23 ndetse
bikaba ngo byahungabanyije umutwe wa M23. Benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko ubwo indege zagarutse muri iyi ntambara birahitana abasivile benshi. Sosiyete sivile yatangaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igisirikare FARDC gihindure uburyo bw'imigwanire, dore ko bagaragaje ko indege itarobanura kandi bikomeje guhomberamo abakongomani b'inzirakarengane batazi ivy'iyi ntambara aho iri kwerekeza. Bakomeje kugaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko iyi ntambara ikomeje guhungabanya abakongomani ndetse ikomeje kongera umubare w'abahunga bahungira ijya nino hirya y'ibihugu bya Kongo ndetse na hirya no hino mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, cyane cyane hano i Goma ndetse no mu Rwanda abakongomani bakunze kugenda bahungira. Bagera ku 8 bamajije kuraswa bikomeye cyane, dore ko amakuru nk'uko ari kugenda abivuga biri kuvuga ko ubu ngubu abasirikare bari kugenda babajyana hari mu mujyi wa Goma babagirira ubutabazi bw'ibanze. Ni mu gihe hamenyekanye ko FARDC SADC ibikoresho by'ubuvuzi biba biri Goma kubera ko iyo barwanye n'umuhari wa M23 baca birukanka, bityo bavuze ko batazongera gutwara ibikoresho by'ubuvuzi usibye iby'ibanze. Kandi ku makuru atugeraho nuko aba basirikare barashwe bikomeye cyane byabaviramo no kuba bakwitaba Imana umwanya ku mwanya. Ni amakuru atugera avuga ko Sake ndetse na Mweso ibintu bikomeje gukomera cyane, ubwo abaturage batuye muri ubu buce bakomeje kuvanwa mu byabo n'intambara berekera mu buhungiro hariya mu mujyi wa Goma mu nkambi nshyashya. Iyi nkambi naho hakaba ari guturukayo amakuru atari meza, dore ko hakomeje kugenda hapfira abana n'abagore bivanye n'ibifungurwa bikeya ndetse n'indwara za hato na hato ziterwa n'umwanda. Biravugwa ko ubucucike buri hano muri iyi nkambi ari bwinshi, kandi ibi ngibi bikaba bireba leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa nta bufasha na bukeya iri gutanga ngaha muri iyi nkambi. Amakuru akomeye cyane nuko umuhari wa M23 abasenguzi mpuzamahanga bya politike bari kugenda bagaragaza uburyo ki iyo uhungiweho n'abakongomani bahungiye hari Mushaki ubu ngubu batuye mu mazu ndetse bahabwa ibyangombwa bya buri munsi. Ubu ngubu abasenguzi mpuzamahanga bya politike baragaragaza ko uyu muhari wa M23 ubwo abaturage bahungiraga Mushaki ndetse na pozisiyo z'uyu mutwe wose wigaruriye ubwo n'ubuce bugiye butandukanye uyu muhari wa M23 waba warigaruriye, ubu ngubu ngo bashinzemo inzego z'ibanze ku musozi wa Muremure, naho biri kuvuga ko ubu ngubu abaturage bari kuhahungira bari guhita bitoramo ababarongoye ndetse bakabacungira n'umutekano. Ni politike nshya yazanywe n'umutwe wa M23, dore ko umunyamakuru wacu yatugejejeho inkuru itangaje yuko abangaba bose bari muri pozisiyo z'umutwe wa M23 bakora ibikorwa rusange by'umuganda ndetse n'ibyo kubaka igihugu muri rusange. Umuhari wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ibinyamakuru byacu yuko ibi ngibi ari byo bikwiye ndetse bari guha akarorero Antoine Felix Tshisekedi. Antoine Felix Tshisekedi akomeza gutsindwa muri iyi ntambara nk'uko amakuru agenda abigaragaza. France 24 yanditse ku vy'aya makuru ivuga yuko umukuru w'igihugu ivyo yiyemeje nyamara atazabigeraho nubwo akomeje kwitabaza amahanga agiye atandukanye. Ubu ngubu Kinshasa ni hasiba kuba hagera ibikoresho bishyashya bya gisirikare ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye n'intambara, ariko ibi ngibi nta mutangazo nta musaruro bigenda bitanga ngaha mu gihugu cya Kongo nk'uko amakuru agenda abivuga.